Kani Kadai Batesi TV. Refresh with Rupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ride Laban College, Kylleng, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Kylleng, kalaway jongka jingle jingwan kadon hangni. Sungau thu yakabor jongka boarding but ka Aether electric scooty. Let's check a Quincy Motors Demthring Kylleng, but pinyas no yaladi hakalashai kaba kamstart kamshai. Khubor bagi pedang sungu bahai pi syakimat kimat Khubor mentaka janmit. Nyestang syua syaki Khubor nak Jylla. Kedor bash nong la chumya lingbau kurwok Khubor syakabati CTV. Kebelasoi du sekretari nong uba oresta Jylla Kharbi kelapin ramjur. Halo kajing syak tenra haga skuti yu Dr. Amanwar urang bash nong kelachumya. Kedor bash nong kepin pau kajing sngok ya bagan kajing syak tenra kedai namar kajing buat jong nongnya bedang hapok ka pras nam kerta kebo umpat day bo unyo eka driving license. Kakin hon yarap jong ke search and rescue team kelayo banse ka medyap urang ba na kuwi ka thwei hakawa umtro ka bahap hakishnong tham riboy district. La se ka met jong ni urang ba henne ka step. Ya uni urang ba latip kerteng ku ba Harris sim start alu prasnem karta ubana ka shnong lum nong rim dawli riboy district. Ketenat PWD jong ka sor ka Jylla klapen hiya sa shiphot ika jingking na rablash na hapering surang klapen ya so da ka jingking hapong umyam kanaman khangla da ka jingnya jong gi kali he hadim ka sorkar kladap bar maramat ya ka jingking umyam hapo kadam rehabilitation and improvement projects phase 2 but phase 3 haki benai beladam ketenat PWD kalashna ya ka jingker nar ka bajrong khat wepot ban khangla da ka jingnya jong gi trok ketmar pinban ki boss ki bamdon ya ki jingking shajrong jong ka tunum klaya lingba da ka basuk na ka jingking omyam kedi ka thiet hayodo bar hakin dailat kalakta haduk kata namar ka jingkhang mon sngoba jiki dukan ban pinpau ka jing snolem na ka binta ki lanot ki la syasiat yap hakile no dangshan haka jaga jungokai Pyrthei haka shnong pahalgam Jammu and Kashmir ye ka jingkhang jagi dukan la khot nlong de ka Kylleng Citizen Forum ye ka balai snok tilang de kinong khayi ba kinong di dukan Cupid ke East Khasi Hills District kila kem new president jigi North Eastern Hills University Student Union usamla Sandy Sotun halo ka jing syak keno bodon keti ban shot ba ban berngam penyap you assistant professor Alok Singh ubahikai ke Department of Hindi Haskol ba NEHU ya kani la pentikna du Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Vivek Sim ubre thoru baki pulit la register case halo ke Jahar bo assistant professor Alok Singh la ujwa prisha usamla Sandy Sotun Keseng hinyo trap Youth Council North Liu Circle hapo ka jingalam jong uba job langkar na yor lalit ban ai da ka jingtho ha office ka deputy commissioner ka Eastern West Khasi Hills District bandawa ban wengno yiki kendon chispa and reply BNSS kabla penjari ban omsha yiki trok ki bekit palat kendaiton banyat na ka surok mau maram shemau lendam kabla kta yiki jing penpoi marbam bat kiwe keseng klada waru bari ben penmi no da kuwe ka order bakat keta yaki paitba. Keseng samla mau pedang mau khanu kala kentat war halo ke jingkam jigno ilam ka nyotrap Archik National Movement bakaran ke jingsha le bahe baka jingsha penting ban be kamno yaki nong tre khasi ki betre toll gate hamau pedang mau khanu. Presiden jaga seng samla mau pedang mau khanu ba Miki Mlim pada ulakin tu kinong ilam jong ka nyotrap Archik National Movement baladaran kanu ke jing ujor kriben panjing pensyai negative khot jong executive committee jong ador bashnong bat nega seng samla shnong mal kumba kalong hadup menta kamdan setia kanu ke jingja kumla kenno de kino ilam jong ka nyotrap Archik National Movement Dago pentrekam yak Secret and Other Tobacco Products Act arajar lai kuplet jong kanong po police station kladan kuna yaki bru ke bedi sigaret hak jaga patba Khamta majan ki Shlam puli namar bakani ka kata shikat day ikiwi pat ki bering mensim.
Kipulit kalit rongru buat hidupan kibadan hajan ki skul dak mana bakimde satya bandi yu sigaret ni duma syaki kena bagi deru banda bo dak jing thok basai hakmat dukan belakang persya bandi ni di duma. Arut Menteri Kahima Melim kata Menteri Midnight Born Karluki bar Menteri Clorestone Wartingha kalit ban mudoi dak jahar ha maungak police station persya Yuker Shor Marbanyang besyang masa halingkin siap baru deming nongklau besyang masa hamli maukar. Haga deki ejahar lakam bo Uker Shor Marbanyang bu daming nongklau kilawan nyelam kemasan pongot ki briu kiblara ringkat kitiara pin mensau ban wan penwit ban pinthut di kadorba jong kisan kur khatweikur. Ki arngut ki menteri kilaong bagi deki briu kilawan ban berngam bersit daki kitien kelam akor kilak takti bat buru ya kejing im jongki haga jingma. Kidikot ka Kasu Student Union kilat ban senra ni President Jong Kanihu Student Union usamna Sandy Sotun kat bagi pulit kidang ra bantian bishari u hakashiri. Laban kedau balakem ni Sandy Sotun halo kejing syak muda i jahar hu assistant professor ke skol ba Nihu Alok Singh dak bakeno ba unu noilam jong ki samla pule ke skol ba Nihu ringkat ba sangut kiwepan kilak takti ba permensau dak ba penap dak kanshi narendang. Kejingja kak ki accident haki surok ba bunsin gede namar kejing buat kinongnya. Iwi long keme dak sat usulat salit na kejing mensau nama bela kloy ban kinria syarut lam komta ila syak tenra hakwe kedukal taxi kebedan yu registration number ML0 San L Kandai San Sanreu. Ilong kemi ibang burit no kerteng jong i iliat ho bagan gajing jak laja syedin ying jong ulan hakapor be idang wan pai ne gajing wan dan kam. Kisamla pule jong ke skol ba Nehu kila pha mi no yaki pulet ki buan rong hakane ke university. Kisamla pule kim kwa bagi pulet kindon hapok ke skol ba bagi loong bagi om sya ki pulet berrong hapok university kelam kono-kono gajing bet. Hagan ke jingwan rung ki pulit hanehu kelami ru ke jingnya peninya hapedeng ki samla pule baru majistra. Menta baginya pai syaki Khubor nagari. Naga jingile kemen poi penban syaki jingin jabas ngausi hakowi ke long yeng kebadan mahagaun taluka hakabo kepa jong ke yeng pralat khandare ula klat no nakada ke jing kende syadam hakapo budang le kemen baga konjong u kepa ke UPSC exam bat kwanru hai kedan bahakman. Ukhan dari ukamen syaba palat bagakun kalapa zika UPSC namar bakla treshi tambha bro shikata banyakun yakin ke exam ke behe he India. Hadiah bakla kendu ya ulam phang ki ying dorba thawan mentapat kinoi lam jang BJP ha Karnataka kelit ya kendu seulat ke Jylla ban kerpat bon pelat no yaki kat perangut ki MLA ke BJP kila sya suspend. Lekerpat yulat boon hukum yulam phang berweng no ya kejing suspend yaki kejing syak suspend jongki kena marba kile klamakor haying dorbar ba kreditor sejak syong jong ulam phang u president rangba jong keseng congress Mallikarjun Kharge ulawanya namar ba menteri rangba do keri Narendra Modi shim nadan lang kejing lang jong baro kiseng san Pyrthei banyak keran halo kejing ja kulaja apa halgam Ukargi uloong bakalong ke bas ngosi banyo i hakaba kari kedan hapedeng kejing umindi rang ba'du ulet henya penban syabihar. Ke India kalai tiak sasklar banthit apun drudli ke Rafale Marine Fighter Jet hakador drupulai haja kelur tingka naka France ban penklan yaki sipai duriau jongka. Kiri kejing soy kalong banthit apu adli ke jet ki belong ban syong tang marwe ba South Lipan kilom syong arngut bekin thop yu pilot benai jingikai kumno bagi pilot ke India kin pendon kam. Lakmi lenti bagi digi jet kinon poi India house nam arajar lai powe. Kami dirang ba ke Delhi ke dekha Gupta kelas dangi ke scheme health insurance scheme daga basa mi ke Ayushman card syagi temen ke bela palat nyo post nam karta haga bagi laban nyo ke jing sumar ke bahadu ishpolak tingka. Kedekha Gupta kalau ang ba kene ke scheme ke nyarap puan ni temen ke bela no karta namar ke bidai ke bajuyo bunjat ke jingpang. Kedekha scheme ke nyarap haki hispat li ke hospital ke badan handang ba Delhi balai puajat li ke hospital pan ke badan haki wepat kisar. Umidirang ba ke Jammu and Kashmir Omar Abdullah ulang bagi pat ng syong jong keri
Kira teli ban penkut sundan no yiki kamle no. Ulah kerennya kini hakapor buwan ra ik resolution hakadorbar bakerpang jangka jamuan Kashmir ban penram halo kajingja kebelajar pahalgam. U Abdullah Ulaong baladuk Kashmir hado Kenya kumari kipat nang shongnong kari kia teli ban penram ya kan ika kampentrim kilano. Kumba praspa u kitoris ki sakut hapdeng kasom gole bat ketegu kebadan hai Sikkim hadi magajing tua kensan kayor. Hindi di limbaga jinga trelang jangki Indian Army baki pulat ke Sikkim balak ban pelat yiki toris na kani ke jaka. Ka sorka kelapin mena bakam shimlarun kunu gajing mensau beriu hakani gajing tua kensan kayor. Mentapung ila poisi ki Khubor na kelengkiri ke Pyrthei. U Presiden ke Russia Vladimir Putin ulai kublei u noilam bahakli du jangka North Korea u Kim Jong Un namar bola phak shipa ye ke Russia bakanya kun thama persya ye ke Ukraine. Putin Ulaong bagajinga trelang hapdeng ke Russia baka North Korea kendang yai beteng lakadai hakathma na kiwe pat Kylleng. Tangapo si benai kladan gajing kenyo jumai kabahadu shispa san punyo sin ha Myanmar kata hadinu jumai ba baklan bor hadu nyo poinyo magnitude ublakhi hakal project ulaber arajar alpusan. Kajingya breu ha Myanmar namar kajingki unu jumai ba kelapoi minta syakalai hajar nyuspa depulaingun kiba minsau pat kidan sanaja shispa nyongot bat shispa shpopat kidang carangai. Kumba arlak ngot ki breu minta kide kiba klem yeng klem sem namar baki yeng kesem jongki kila klem hakajing kinyo ujumai. Acting President Jongka South Korea uhan dukso un resign no nakakam ba ubat. Baru lapan mena bunya kon hak election president ke Banlong hakalai trik ujiliu arajar alpusan. Uhan unya kon persya iko bon ki kertong hakan ik election bakin thop Yuli Jomong u kertong ke Democratic Party. Ki kertong ki batmu banyak kon hak election president ki haban thep kerteng hadu kakat wei trik ujemang bak kejingalap election kan sedang kat atrik ujemang. Ke Bangladesh kedan hapedeng ke jinduk tasam namal ba ke yokokot jongka kelahir hiyar ki bangru kim shimala ban pinmi ya ki pisa thamai ban pindam ya ki jinan kam kari. Ke jinduk tasam ke Bangladesh kedai hadien ke jingsha pin klem jubor jongka sorkar ke Sheikh Hasina. Ke Bangladesh kelapin bena bakan pinmi da ke pisa ba thamai namal bakam kwa ba ki pisa jongka kendon kedur jong bangga bandhu Sheikh Majibur Raman hendai ki bang kempat la ban pinpoi syaki yogi hat yak bisa thamai. Keseng kebadan ha ka sorkar senrop jong ke Pakistan People's Party kelapin mena bakan wengno ke jingkershan ya ka sorkar dari ka sorkar kamla ban pinbet yakimat ke biade bagi canal project. Kani ka rai jong ke PPP kedai namar ba kadon ke jingki ke bejur ha Pakistan ban persya ya ke jing temu ka sorkar ban pentre ki canal project ha kawa indas. Perang ki berdua kelayap ha ke jing tiar nam deng ke US hanong ba sana jong ke Yemen kanong ba ke Blakurup da ke Houthi. Ke Houthi kelapan mena badan bun ba ke mensau ba lightly ki yeng kela praphom ha ke ni ke jingja. Kejing hai biteng ke US pentia nam ding hai Yemen kedai namar ba ke Houthi kampat sangat kejing har thma ye ki jahat jong ke US ha Red Sea. Lai puwingut ke rupat ba kela syak penyap hak shipai jong ke Rapid Support Forces ha Durman ke badan shikipang chatai jong ke nong ba Khartoum ke Sudan ki bikin thop ru ye ki kenaret. Kakin hun ke nong Tremon ngop ha ki laong bak shipai kela rabor ni ke jaga sak jong ke rupat ba kela penyap ben jaki. Kejing ya beriu namar kejing betei ke port Iran mentak laki usha ka sau pongot ke sorkar Iran kelapin mena shisngi kum kesngi yang beriu. Kime mensau duk mentak dan palat syah jarngot bat shispak kena punyongot dan hapo hospital. Tigitu gelong Khubor hakimat kimat mentak janmit Khubor.